Saya tak tahu kami lagi sekolah. Kalau ngam sosok orang bawa di mangan di mangki istimewa kita yalam kita lah di mafi kita kau di mafi kita teri di mafi kita le di baru. Biasanya hari ini nongam jengi bakal kami emisi jengi bati baru kaki kemana baru iskata lalu mafi pimle desi kemana so bati emu awalnya lebih. Lima iya kata ikut boleh kata kalau tiba di mafi boleh. Dengan fi berkasihan, dengan fi beribut, dengan fi berlegi ibarat. Berakora ada jengjong. Temangi hukum hasil, lemda mau bidal, ngimla pandai. Tengah seorang bah, kini orang ketika keberan kepakaran tak hasil. Kebangunan kalau kejing tu, kejing itu, kejing iye, kejing orang yang usul untuk jengjong. Bapalo ngasi ngasi bawa bawa lemah nadu kinonge lam di bakmat di bahalo tu kipet seksyon jingin nama bangilong kibli kiba terisito ibarat nak kajing ya kami dijeki lima kabiang mau ya tak kena nak kajing juna lagi jangan punya nrai kapapawi bon kiki dua begini kena kicah kali bak kini dia juga bangi ada pihak lagi baru si kata kini lemah kerja kini kemara yang ada usul untuk kerja. Baman tak kasih orang di, kini kasih untuk kerja kini baman tak baman ini orang kek, kini kasih untuk kerja muslim ada urusan. Bak ni kemen muslim ada urusan. Orang sisi usul jauh kerja kemen kebakau dalam tahun ini. Kemudian orang, hari ini Islam hari lipat di dong, jangan kaya seorang jadi. Mesti saya asal berbuat kesenang. Tiba kemarkap jengi kimpre dan tolong ya kanada jingle kemen jong muslim matmai nakarang yo pun tiba mom kigel do renga langsung ngomong ha kasino mo jengi hadu kamartang limpat di simak kum kita di belo nakarang kasino kalau kasino kepada terjadi kepada kejing iye ho ini mo alen yang kata kadang kejing duna yang kata hari baru ni nyetialah songlang dan pelaknya kita kejing nata ngim sange yang kini kom dan pengkre nam tak kini bangki semua langsung sarong nomba ngim panitur itu bang mengiti ngim sange lani ngim kanga dan dia bang numbu jinge nam tak bangki semua balik orang tanah kalau boleh bafi baru film di volunteer ada film kita kaki kemon kaki ke yang dam tak kasih kita koi tak ada kuma mengangarak ego borom jo kasih security bafi tora ego borom security jo kasih borom security dak aku borom kini orang makmat ini kita ni bagai ego borom jo kasih security ngelum lang ni dapat kejitu nam ta kejingga ku bijimplay Omreng belum berkuih ini dah berhak nangkai nalo sini. Dari lembaga ini lembaga jintai stone jungi, lembaga jingi teli jungi. Omreng sate sibun atau jitu nam tajungan tajungan baru nam tak kesel tahu. Dia om tahu je mungkin om pergi kaspak baru. Jadi kepulih dia sini, kami jenang register, apa kita di bentar jauh ke jenang tu, kalau tu nama berjungi, niki semua. Ni umur punya Islam, ni sungsang. Tak ada yang sikmaru. Lembaga negara jinglang ujungi, inang punek, inang besar, inang ketiu serang menginang lah baru tiu. Kata kejing slow salah ujungi. Kata kejing slow ujungi, kemudian banora dan sakana kemudian hasil dari ujungi. Kum kecil tahu berkoi. Dengan kentukan hari ini ko pasal lagi ramah kisamlah ilang kami lapari kung ilang berbuat kita yang mengatakan jatli kajing sore kajing jamaah kung dia kalakawar keburong minum tahu minum lepak yang kalak ketambah na jemur ujungnya pendek senang bah kalau rak yang keburong itu usang berkau
tahu boy ada boleh betul kerja tu jungi kerja anu jungi ya kerja ya kerja mau mami ni anu haka ji lambu kama boleh boleh betul lupa ya apa nangis mak dah kerja ya teli dah kata kerja situ dah kata kerja ini kata orang kerja aku yang kerja tahu boy boleh semua lomba kepuasan dengan IP ba ublehi untuk kuya kisah tahu jadi berapa lama kerja ya semua kita lama juga kalau kerja dekat juga aku udah ublehi dekat kerja sementara hafal kubisma waktu sebelumnya ini orang waktu ini yang kali kapal ini kali ya awak oper kita masih sembang ini kan kerja perubahan kasih dengan khadnya ini Nairan jong midan ka education committee dengan khad secretary juga education dari penyiar program. Secretary juga seksama penyiar di program. Ichigas ibadi MPC juga soal constituency. Barok invitees dari Irang Nasional, di executive member nasional, di Irang Nasional, di Nogelam juga secretary nasional. Yang supaya untuk kesengsara, kesengsara hadir sedang telah tahu komiti berpet jika education nasional hampa bersama di kena berlaku. Berdoa kita untuk education komiti kalau membuat dia nanti yang di jikio dihiar di kuliah nasional, berkunjung untuk berai di perkumpulan baru di China. Kuliah diberlaku hak examen dokter baru hakilong di competition evaluation mata dalam hak district dan berkamsian. Di hak ini kapor di dalam kerja ya di awal dari berkat itu kita berlaku mata competition dalam hak district dan berkamsian. Hak ini ke negara ini di program dan kawai ke competition kata kalau ke children's corner berlaku haka Shillong Book Fair like a National Book Trust India. Baik di kun sama dalam national book in ila shimbanta kali ke program but ila yoru ya nampam baka jingjam kali ke program kali ke por kerpa jadi gamba national beron demi baik semua bahasa dan air di program but itu kena kembali bagi ke program ke semua dan one challenge month kena ya semua terkait itu ikut sampai dari ilong idahun sendram ibarat mereka haka drawing competition but in a job ya third prize haka me competition berlaku dengan National Book Trust India idahun sendram na St. Peter's and Paul Museum ya third prize haka drawing competition kaya kerpa ya rampak sudah ini semua dan ayat dari Islam. Dahun sendiri itu abang dari bahaya ini dan mesin dengan Islam. Di kadang kawe pada competition hakajuhi jadi belapanya hakajuhi ke organization katakan National Book Trust India katakan ke essay writing competition. Hakani ke competition arwat di kun samlan nasional yo akan dijawab kita ide lingdo malat yo third prize hak essay competition ide lingdo malat yo third prize hak essay competition Tetap nggak masuk sama hal ya kirain fa alle yo Terpaling dalam masyarakat sahabat London sekali kita kata kali kata juhi ke competition kata dia thought ese but ini ikut tamlan de imeri ban visa keluar lejok ke first prize kata ese writing competition kali competition kita balik ke bahaya ke nasional dan organization kalau itu kabar apa dari dia imeri ban visa keluar
Kubleshi boli gina mas lang jemi. Tagal kapor dan ayah ya ka microphone cai sekali. Kubleshi boli ka election committee. Tagal kapor kita lu snobha ya iwi sama na po snong iba dundo sibul di jingdok senjang di jong i balong ruku sedang football po snong jong i baru hi snong kita mata kita ong ba sama mungkin kalau dengan sama ke bapa mata kalian football kalau ada sibul di players na po snong jong mata ke bebe na jong pak kelok mata po snong dengan soban klub ya i presiden ng sama ni ai ni soba bakal soba bangkok dari sama jadi naya hujan dengan jenis khmat dan sini kita semua pada banyak semuanya. Jadi kapor ini betul dia yang terjadi ay kusna में भी कितना प्रपास हाँ मिलता है ये बात कितना प्रपास हाउस नाम आर्पो आपोला हाउस नाम आर्पो आपोला का सेंस नाम ऑक्सी कम्शिम में यो बंतुम तो बुरा में तो कितना प्रपास हाँ अगर ये किसने हम रही या कहीं के कम सेंस नाम ऑक्सी कम्शिम में इनो परकम कला betul yang akan dikasihkan arja akusa di akan dikasihkan arja akulai dan tang arja kena dibakot syaka tong kepada buat keseng sama maksiat bagi yang akan dikasihkan yang tepat dari way lagi real ramba international kata i bak pricing swear in some harbor one command dan saat ini kuslam way sabla beliko banyo ya ka Ketika kusnam ini Eric Marbian Kiswer Ibrapa Sekretariat SSLC Joko Commerce Stream Naka School St. Anthony's Higher Secondary School Shillong Ilayo Rapaway percent but ilayo distinction Hakisao to the subject katakan untuk English, Accountancy, Business Studies and Entrepreneurship Metropan Isama dan Iwan Sekolah Eric Imran jadi para dari ini dalam sini ekonomika award. Boleh syukur pak. Yang ketiga model seiway pat I samla kata kalau Ikinarisha hujan ibalapas ya ka excellent Master of Science in Biochemistry ya kini ka degree ila pendak na Pondok Eastern Hill University. But ila yo hakaf kedal first class but ila yo hero pahunyaw percent yang kapal ikinari syahudan dan iwan sekolah bercini awal akan kapal kapal dengan Mr. City hujan dan sabharan saat kali kusna isalah kinari syahudan Dishwood. Nang betul dia yang dikatakan aku senam mentapat niat saya senam arhajar afusal. Hakani senam arhajar afusal dan sawut ikut samla ke belakang saya thong berbuat ke sengsara. Lainut kita haka examine HSSLC, iwe haka science, iwe haka arts dan arts haka science. But iwe ikut samla udah ya kenapa hak pokas state kami beliau kekedan 12 position hak MBOS berkata maka SSLC exam kebetulan coachwa yang kini kisahlah beliau hak kelas 12 berikut ini Richard Sweat nas Ramakrishna Mission Higher Secondary School Sora ilayo hinyaw persen but ilayo artily distinction kata kalau hak kasi bah hak physical education kebetulan hak iwe ini kini ramba dikasih I bagi kod ni ima i arles korujan in sabha ban sa me kane
yang kapan ibig so habang yang siya to i sagpon samla ibaar ide Fernandine hanaya da kongan ineru nakajuhi ka school Ramakrishna Mission High Secondary School sora ilapas ka exam HSLC haka art stream yo hinyo po 8% malaya art ni ki distinction kata haka English ba haka subject education yang pan ni ko so iway palikon sa mga katagamang kita ilong i-Catherine Daphne Dingo ini ilapas sa HSLC exam haka science stream naka-school St. Edmunds High Secondary School siya mo ilayo hinyo pa kung 9.7% ilayo sa akin yung distinction katagamang haka English, kakasi, chemistry, at kabayo kemudian nakapat ya i-Vice President jadi Ibn Hane Vice President di Kasing Sama dan so habang ay ganito siya baseball. Di kadang setang kawai ka award kata kalau bagi tengku buram ya ukun sama nakasinaw ubalayo kanamtam kabakam sidraw kata kalau balayo hakakandan 12th position kaka MOS SSLC examination ini ikut sama yo hindi po 4.99% balayo distinction habaro hindi ko di subject kata ka English ka kasi ka mathematics ka science ka social studies and health education. Hanggang kapal na kapad chief guest ng Burong Gani MBC ke Kasora Constituency in Sobha dan ay ketika kusna. Ikon sa mga ibang Jeremias Pinkrao Mada. Jeremias Pinkrao Mada. Municipal ya ka division committee ka prestam na kamatay ka tuki ay sobha sila ng puli o sila ng jungit semua puli buat ketika sobha kalau si bantaban ng tentu ya puli ka putih ka jungki kantang ng sila ng jungit ka bangin aku soprang kilang baro hindi tang kilang sports hindi tang giwe ay kantang ay ka jungla ka jista ka puli ka putih yung giwe ko sa tay ko baseball tay hanggang ka po ang Islam marba i mga kapor isban kamro balik sekali lagi Islam lakot semua hari ini dengan kapor yang saya nak suci nak bercakap na i MBC ini nak kita berikan. Mikongnya nasoban, ayo siayo beli terkenal, nunggu nung kau, belah ini yang kapor kapakodor kapakum deni, kapabangila panyekenduk langkum ni kui. Hari ini senang berjumpa, kapten kamet kebakai kebakian. Ay kubli au nang penyat jang kani ka program kani gamit samla Ronald belong ru sekretari jang kesen samla mau kisim tinong tikam jang kesen samla baro di belakang sobhai nga benedang lang rekat sa kisim kani gamit i ramba snong dungi ba mai tinong tikam jang snong baro kat kibedan ng gapor kiri orang pak aja besnong iba Karmel Karujan iba Arnes ilong kami badan lang hari gapur bat baro kinong syakat snobha kani gamit bagajing kublay ka bagarpang na kaliang kadunga kalit sapi kinong snong jong snong mau kisim ilong kami kilong pa kisamla bat kihat kibalit
Kani gagapit kabaterpang kabangilum lang hagan igalumpong. Kani gamit kabadan jimut kambay tang mangyawan hangi banedi siya sumubha. Kambay tang manginasya ngini kemen. Hari kani gamit kabadon yang jimut kabakraw hadu kata-kata. Bagata kalong bastang sikenta ngin ay kublay no yausnam berim bat ngin piang soha yausnam ubatama kumangalakran habaro ti jing raki liwer matakamit ngan kerani keju kami ngalong badan ar bentah akan dikepor jang kejing raki kejing kebentar kebenikong kalong bangin ay kublay yaw nusnam uberim ubala ay hangi sibun bijing berku sibun bijing ha wat ladang ide ban mat ya bijing ti babun don nagilangi bijing giblamat ya bijing pang bijing stom don gilangi giblamat jadi jing dono ya dibait dibatang ni jungki di sama bijungi gima bijinge bijinge bijungki di sama puli ya kun kita mero sistem bangyo ya result hadi jing puli bijungki ada tuai kita ada kamai biji ada kebadan ba ong ti kalong aswa ya bangin an tuai ya sistem bareng kebagian tentang yang gamit dalam tentang yang dingsong kejopi jauh play. Nama dia play bukannya jadi ingin kejopi. Kalau pulang ingin kumi kebilang mentah. Bila kami lumlang akan digelentung. Jadi kejingai bagi kejing terku jauh play. Sebentar kabar kebagian nanti gamit tolong. Banginnya piang kata semua daun sedang ubatana. Kejing perang kejungi, kejing duit nanti kejungi, kejing termen kejungi galong. Bau ni sedang ubatama, ulang sedang ubatama yang ni sedang beri. Sedang uban kambal kejing berku, hari kejing ini kejungi, hari sedang ubatama. Lakalong nagatrei kata. Lagalong hati kamay keji, lagalong hati yo kapot, lagalong hati jimpuli kejuni kung bisama, ibadang hap dan kami nanti banang kil, sedikernan di bahasa jerong. Kejing duai kejuni galong, baga jikernan kejuni galong, bau senam pemai, unde senam ubah kama. Nrewan lah kataru, ihap banlong di balapan kereta. Nama ngimpit ke kebanjang di usnam bersama. Jadi kemudian penghapan pikir kalau bagi bantuan mau dijin begini, jaga baca. Jadi bancanya haulai jadi jingin begini. Nah itu boleh terpangnya kesan sama. Rola ban organize teknik jing berki. Banwan lumlang yapi kilongyeng longsam dari Islam. Kumsi yang sistem, kumsi kursidat, banyak rakyat dapat jikinan, yang banyak yang senang bersama. Ini nanti ninjai itu, barulah terkui dengan Islam, barulah terkui Islam di baladai. Batu nangai ke itu terkui hari Islam di baladai. Nang idol orang Basnong berketendun ketemu kabutre ke Kamsnong. Nang idol di sama gedungi baterai na kabantaban kentil, ya ka sport dan kentil di sama gedungi hati pun tidak. Ban asimu ini kabu ban ai congratulations. Ya gitu di sama gitu pun program mentan. Nah snow tenang pada snow. Bagi dalam di sama pulih gedungi di boy sekitar dan di makam sejauh. Nanti kok yang kalian terkena, jadi sama gitu nih, bagi nanglah pandai ha, hati kuing gitu.
Bagaimana bangga? Bakum kesno, bakum isang sama, bakum bilang kuni, bakum bilang sosno. Di bantu kajin kipre, nagabanta ka ilang kasalang. Bangara kesonsok kesonsan hapo kesno. Tungin naran, tungin ikut jumut, tungin sini ke resolution. Bahagi kesdan ke batuman, tak tong ke jungi galong. Banuan ra ya karoi ka par kesno. Banuan ra igin songsok songsan ni kesno. Banrak ding tong igin snil, ibalastang banjele hagani katan kesno. Udrops ubi way, ubalastang banuan rum, hati kendong tersuat katan kesno. Kani ketika tama ke penghap nele, ya umi silent pillar, ubalastang banyo kata hati kun sama kesno. Nada kitbok yang ya piparo kung kinong-song-song. Banagalian ka dyan kung naumikmak. Ngan ay ka dyan itrilang kung mga lajuyay ay hagiligis ng kibladab. Yun ang itrilang hagibapun kaya. Lakalong hagaroy ka par, lakalong hagilugi benda. Nagalian ka dyan na doon hasanta jompi. Ban ay ka dyan itrilang. I-Sherman Manila Pansno, ikikatugan itilikitong yang ibang lapuikat ang Snow. Ang kwaro ba nito iti? Bagi ikam ibang iletre lang, baka Snow rita ang ka, ikerman baki sa urlong hagin ikikingat sini. Kapakado kalong na ay kublay kerpang iti baro, bak na duay ublay, ba undan rungkat agilong yang gilong 7 bitong pi. Untuk iti, na ay tigamet kapagay kutya. Wag dito ibadah na pinagiging pangliging sitong ubleng ta iti makinyo igiging siya. Ito ibadah na giging susi igiging duno igibai ibatoy dito ti ubleng pitangan nito. Kalau may doon ka hati si kibanuan. Hiro nagaliang kasama. Nakhat igiging trelang gidong ti. Nadon kami igiging kapsan gidong ti. Nadon kami igiging duway gidong ti. Kaya ubleng ng yalam ko nga banganangla ban sakri ban train nakabantakan yun. Driver ka bati, nanumlakan siyang bati ado kapor ka arwisi. Ringanget, banginya priang ya usnam batuman, kumusnam dong kajing kerku, bagajing so. Ublay sibol, ublay lor ka bati. Ublay sibol ya ma MBC Jumi, ma tidak berkah, dari tiga dan besar dan lupa di tempat. Wak sibol duk sembuh perkat ngayon kung kasang lahi bang nasna pai ti jingkran jempit wak kublay sibol cai sembiang ublay mal kartu iti kantang mengjitmu boha ke bawah pi bulan pada yang kesen berpilih barak kuwe kantang ian ai pi jingkat ketika harba pinangla mentre ya kekam ke bawah pi bikit kumu mengelam kumu baik nokmi ya ka seorang konstituensi barak kuwe cai sembiang kublay sibol na teh